syukua ban pai din kindiap lega jinga lemti haga jing shatri lega jaitan riu nadu pangarang kena lalu presiden jona seng FKGGP kawai ni kiseng kiba klaim tam haga ni kejela kabada na puro kawai kejela Meghalaya ando inga snutu tangkum keseng balang himla bantau pertai ewe na snutu bengitam kam bandrung hapo kaying dorbar tawan banyak saat banyak pai ki an di babun nagam ta jungi kom ga jat mriu bat ka jelahi barokawi nala net shanonggram constituency house nam arajar lai nala troa yeladi haki pai ba jongononggram constituency mau pai ba bi ala denga banganong emily jongpi bagawa bandrung assembly lingba ka nonggram constituency bagawa banyak saat jaga jinge jungi jonga jat mriu namarga skill tho tangkum ga seng balang hinamla banpoi shano but habang lalit usnam arajar lai bani konik election ngalalit ban troa yadi but ngala ongru yagi ni kintin yagi patba janganong krem constituency tama tangko patba ngate ngamai pisaho ngate ngamai kia ngawai syangam kawai jara hi badai ka hak ka jong pishine arwalam tre badai ka shine aga jonga ya piru manamai baling ang banganam ay yaga shinia ga jona namang tip ala digi patba ki ji nga ko mo emily nganapan imtang daga taga tulok emily ban besa yaga sang ga jona ngam ko abani kini kam kontrak ngam ko abani kini kam supply ngam ko abani kini kam bati patba ndai ban hon betang ga taga tulok kaba patba Palestine banga tipru baga sarkar kalamang yaga taga scheme yaga constituency baki paiba nongkrem house nem arajar lai o kidang shem jinge ban digest lani ban priang yaga taga jingkren gajna namarga politics segi babun kamlong kumta ate kyang long si no benele election klem kya long si benele election klem ai pisa long si benele election klem khawai klem dawai ngalarem hagas nem arajar lai ngadarem kput ngalong basan ayo tang bakhalai spaburi mereka ini kena jahadin election ngalat kiu ban lek ban shong ban sa sanong krem kumbang ngalat purari di pat banong krem haka por bangai election nalong ada job lani laderem ganum EAP ngalarem ban ngalat kiu sanong krem constituency na ying mesem kim sultanat ya kata karai ke jangan bangai ban kiu namar ngadang red ukon udang dong ui kon kata kapor kiu balai ban kuat balai sa ngem ngalat ban kuat nampak jutok haga jingin ke jangan hak ban ban shong ban sa orang lain ban kiu sanong krem kita jangan krem constituency kisang mentip waktu independent candidate ulawan shisha ban shong ban sa angkai halat nong krem kita sedang ban wamra igi jinge ban kerpa pangani rap yaki ban ngalaong iki badai pat penjit yang aman gini mo minta piwan pan jirap nanga ngamden bol ngalong riu pat ba ban ngala persong ban lek kat ka bangala bangla persang ban pinsutu iki nadu pangalay ban kiyo ban song sutay kumno ba pin jiet yu to Emily nang bagay ka kamram yu to Emily kay ka hak ka jungki baday usnem ajar pra bagi pai ba jong nong krem kilaray kut ban kersyani nga kumu Emily jungki ban pinlong Emily nga usnem ajar pra bagan nong Emily nga rung po assembly nga iki AK hapo kasinsar ka karar nasnutu pleng tangga politics kampar biang tangga sinsar ka karar kampar biang don't come yaga clean politics don't come yaga sinsar ka karar ka bakul Denmark ka taga ngala sang yaga clean politics campaign nado usnam arajar shipaw ko tipata ong na shaken tho ong ki brief ni arden nila smo hopala shino ni lawan pun ko yaga politics haga politics ni ukshul bo angel ki lang kyong la principal tho baglahi ki patba Denmark ka taga PE hagini ki swi ki pamata arjat ka politics kawan shapiu patba ka politics ka ba ka VPP ka trawa ka ka politics ka ba khod ka ba kentang ka sandur ka jongle ka politics ka ba ka VPP ka trawa ka ka politics om ka thok ka shukor ka ba yeng persya ay ka bangsa om ka ba pinthame patba om ka ban pinher ka pot yu patba ba ka ka politics ka ba kini ki way ki party play kumno ba kile hagini ki smi ki ba menta ni election patba ni kai ni pin smotho
ni pen syai, ni pen start, ni pen shlori upat ba. Nama nama ni pet upat ba ni i. Ba upat ba slotu ya ledi ulong wei. Kipat ba kim jet ya ledi bakilong kie. Ni nyelek ban ya tu i kipat ba bang upat ba kenau. Hindai ban slow kumta. Nama upat ba ulong wei ni mlali iti. Ni mla thau perthai ni upat ba. Yendon bor kata di kesur ke bumi na upat ba. Haga jingan lenti. Kipat ba kyong yendon bor, nyemla thau perthai nyemla li. Ni kata di jing baga. Ni ko ban ya tu from the voice of the people party. Mangi im hagari sinshar paitba. We live in a democratic country. Ni im hagari sinshar paitba. Kamar ayo mangi alang gari sinshar paitba. U paitba u sinshar ni gari gaji. Dai paitba u bathong rang basnang. Dai paitba u bathong sober snang. Dai paitba u bathong MDC. Dai paitba u bathong MLA. Dai paitba u bathong MP. Where new MP? Where new MLA? Where new MDC? Where new Ramasnong? Kini ki syakri jong yu patba. Hendai kata rukam perkat jigi patba. Kim kot bor ban perkat ban snutu banilong ke bor. Hari ni kisni ngilek keleng-keleng. Oh pun kisnong kau barden oh pras liu klaim ba. Tama pun kim danut ban pempau khmat bagi tingyu UMLA. Hari kata kajing snutu bakala. Tingyu UMLA, boleh ngin tingyu tu UMLA. Kali ketika por kabapi pihak panwi ban snap yakinnya ki jutang jong kita ki sengsan pertai ki jingkular ki jongki bat kumju jong kita ki kertong ki banikon. Ba anda bila snap ke jing pensyai jong kita ki sengsan pertai ki bubun. Anda bila snap ke jing pensyai jong kita ki nongalam ki bubun. Election ye pi tol pi wo pi analyze kum orang ten pareng pi pensyong nungrim ha ai ngas ngomon ha ai ngas ngoi ha. Pi sejit ketika por ke jongki. Hendai mentah kiwi ki parti kiwan ban pensyai upaida kumangi pensyaian kisdang parti kisdang grand meeting nadu sedang hadu kot kamiting baro kinong kren ter tayu arden teri ke BPP teri opera nadu basdang hadu bakot tayu arden tayu opera tiba pelingin mengyak lempi siap putih pra si pra arden si arden sebelum orang hal pra syasuk perban tiba pun kita bila ini mentah link bagi YouTube channel hagi hinggi sem ki perlu meeting paitba kan ni ketika por ke bagiwan ban pensyai higi paitba bat ban terpat lada prisnoi ha ji ini ni malah ban penbor Nima akan pembor ketika mon ke jongpi ketika hot ke jongpi yano pinkesan mereka kai ke bakini apa punya kai ke bakini kiwai parti gile nani nak jaga ke bagiwan krobut kipakem breu kipakem jabreu mudur lah deki yo ale maki lalu trik konguai samla berangaya samla dangaya taka samla bakla tiap ulah thap ulah kenjat lada gadi ke samla ke start kala di bani akhlak lada ka bam akhlak kala di lebi ini kala di ini dan yang lang ru pada syong lada ketakti bani syong ini itu wa syong dos nan ma kini kinong sinsyar namar ti ong kata ka political arrogance. Kalau dalam kata political arrogance ki, bagi lawan lekap bagi mon kisno bamdon su balaban penkelem. Habagi wan bangkron ke jakar bikin pensyai ya kenongrim gejiki masin sedang ben man ya kinong tersan pra. Ben man ni kipat ba ki rawan siap meeting bahas election shit. Oh kinong yo kinong ha lakran ben lakran po pemban dan kita kinong lam ko kipat. Ni jumpa ni kinong tersan jong UDP. Ni jumpa ni kinong tersan juga NPP. Ni jumpa ni kinong tersan juga Kongres. Ni jumpa ni kinong tersan juga HSPDP. Ni saya ongru ba ondai tan kinong tersan juga BPP kiba jaga ri pada ke jela program.
Dom Shimon kibada nagaseng UDP, Dom Shimon kibada nagaseng Congress, kibada naga NPP, kibada naga HSPDP, kibada iya shisha naga jai benriu. Ndai ki dan lagi kita parti, ki khniliti bagi kita parti kentraya, ndai minta ki lei kai ke belong naga tarang ikut yang aliwan lang bani. Lare pikwa bangi depan kaladur yang ni gari guji. Kathna guji gari persya ira bamsat, kathna guji gari persya ira jingduk. Kathna gaji kali persya yang jine silang kemat. Oh itu peti chief minister yang benar. Yang nak ada upar dan uraban pensisya bala bangsa ngakloy bansange banhiar skino tum emily. Ni nak kalian ngajumi. Oh upay. Semua bahagian ngapor kandidat jui nalanang pemai kubai ngan mutai mlapsu. Nagalay. Nagalang gajongi kong the voice of the people party. Ngimpat jer kerteng kiai kita kiba bangsa. Ngimpat jer kerteng. Hendai kini mentah habang ikan ni bangsa imak kala tendra lagi. Imak kala tendra kiang ladala ban pensisa. Ngilang yang bagadon ke bangsa ka basyirkay yang nagalang itip. Bagadon ke bangsa ka basyirkay yang nagalang. Hendai impat jer kerteng mano kita kiba bangsa. Tamayong katmaga ji kalong persya ya ke bangsa. Katmaga ji kalong persya ya ke jingduk. Katmaga ji kalong persya ya ke jile silang kemat. Amit Shah lay ulada om sundan baga sarkar NDA ketika sarkar ka bangsa tom ha India. Yo Amit Shah kinur bampa pensisa. Kita ingin upah dengan CBI. Hendai kinulam juga VPP. Yo upah dan kau hana pensisa. Nangam kuah banong yang kata kebenta na syong tangkan ni. O kipai babi ala ingi bangin sensyar yang kena kejela Meghalaya. But under the voice of the people party kan sensyar yang kejela Meghalaya kan sailor ikikan bangsa baru ko kipai babi. Yang sailor ikikan bangsa bawa dingilat bawa rong deputy chief minister bangsa ngimak. Katakan dia thang dah ceri. Katakan dia jingkut ke jengi ko kipai babi. Play minta kiwe ki parti haba ki kren kila syukren to tangi ki nangalam jong the voice of the people party ki kren ye ka muda ki kren ye ka ajak pa ki kren ye ki mat andangi la ong pat mangi ki kren ye ka ta MLA scheme ban keno ingi tinggi syong la de kwa banong mano bat pindam kam hak ya ke MLA scheme to yang ini election lok kayuk ta ban pha to kit mo dalam kum tapat kim not kisah kai daw do kumwe kamu daru kaju si kaju ndala khat panye debate pat kirana le unit debate haba uta upar den le ulami na yi nagaying dorbar rapor bunyekren ya gamuda sya ya kata balik kimbatai bakum ginalam kiba yalam ban yakhi ya gamuda ngila ai kot kubor ngila dai da press conference bagin ko asyu bunyekren ya gamuda nama dua pun palak kino muslia lesia national renja jopi laban ke tunhon jong gindong shet tibet ba udon leader jong kita gindong shet kasnong ka IT ha kata ka kunhon bagin penkre ya ka bam haba ka don ka jingkhawai hasdong hendai ka kata ka kunhon hapo ka jingalam jung tau nong shet ko tibet kala penkre ya ka bam plus sedang ban shet ban tiu wan pen ban menu kibam don ha kata ka kunhon kiba syuan ber ta kamu ber tu sok merit kini kiba simti dikele kamu banlai ta sya keno ki no i umat dele mau keno ino apa bentan keno kita kenoan bermlu kenoan ber samarit kita syukran tip laban buat pemban secinta nen keno inta berhat no balon musliha kiwe ni hapan ino ya ka kam muda bagaladan kaji musliha palat jong tibri bang sutu badan di bako bapor bangalong minister mga ngalaweng ya kata kamuda nei ko kipat ba ka jimpang kadang ne haju Syupun kendria tang naga sorka jela syagat district council kaju kajing kam kampat telah
pag-iya kata ka juga pag-iya ka dyan pag-iya bakal naraw kata ka juga haka kakanay tarik bakit pag-kinsay si siya yung MP ibadan ka juga kaya bago bantray na banda ka rin ka dyan pag-iya bago niyo po siya kata bago nilay ka juga kakasafrik bago matanta haka siya agad pra wala siya na ba hapa let's go. Yung asya ba yung play ba't kinangaran na magkapor ka kamkin nidan sa kaya ka jingalang kaya po amawra pens ipana na pri play mo play tayo play